Abraham thuthung ti in Israel le Arab ram ni ten remna anziak felta ti chanchin a oma hetiang hinita sila Middle East muanna om pha angem kan thlir ho le don nia nimin September ni sompanga chonhulam khan Abraham chithla nam chini Juda te le Arab nam ai o te chuan in remna thuthung chu White House Washington a President Donald Trump riat puina in anziak felta chuni a Israel le Arab ram pani Gulf te tan ti mai United Arab Emirates le Bahrain ram ten in remna anzia hi then khat chuan Abraham remna thuthung ti hia lenan soyani hetianga khovela pathian pakhata om ti ring tu sakho pathum Judaism Christian na le Islam ten in remna thuthung anziak hi khovel poina ngai ven hle ani Israel le UAE le Bahrain ram ten in remna thuthung anziak fel thei hi Christian ram ro pui America malak na wang ani a hetianga in remna anziak thei tamai hi chunglam rem ruat na le pathian sana herdik na zel tur ni ina langani pathian khopui anti mai thin Jerusalem khopui chu pathian nam than Israel kuta ala ompum hlum lova Bible in gentela ti mai te kuta le anra be in ala omri tlat tawangin chumila katanga Jerusalem khopui Israel te kuta a ompum hlum theina tur malak na le mason na ra bi chikhat ani chu wangin Christian te pu en ngun le chik takin tunlai khovel in lumlet le amar phu hi hrethiam turin Bible in ngai ven ro engtik nia nge lalpa local don in thresi lo ati angdeu khan kan ngai vena kan bengkhon hle renga ngai ani gentel te niakin ma lo zong Jerusalem khuwa chu gentel te ra be in omang ti Bible a khan om kiu mai ni US President Donald Trump chuan ti hian soya voin chon nuwa heta kan lo om chan chu Middle East biala remna le mon na ko la lo eng me ka kumenge mozat inti buaina le in then than na omin voina chuan remna kol eng wartian ni me khriat pui turin kan lo omani heng ram hruai tu ro pui te hi midang puinan lo zui thuayang ti karinga tuna ram nga tenen malak me kani ti in Israel UAE le Bahrain ramten in remna anzia chu afak hle ni UAE le Bahrain malak na hi Middle East biala ram hausa le thil ti thei ber Saudi Arabia ram poina zui ve thuai rin na ni a Saudi Arabia hi Sunni Muslim ram ni in Shia Muslim ram Iran ne na uile kel ang maya in ho em ringan ni Saudi Arabia ba ka Oman te Sudan le Morocco ram te po hian Israel ram hi an pompui thuai do na soi ani bok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan history thak danglam turani a remna le mon na ta na khowar me ka tlang au puina ani a voina hen Middle East athin lung thak danglam na chu kan riat puya churil ru thak na chuan khovel hne na beiseina nunga pe atiani Donald Trump le Benjamin Netanyahu te hian Palestinian chungchang an soilang mia lovani UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan United Arab Emirates ram Crown Prince chakle thil ti theitak unaw pa ni bok chuan Israel le UAE le Bahrain ramin in remna thuthung anziak theita le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Palestinian te chen na West Bank ram chu Israel ram turalak sak bel tuma malak na achol santa ka wangin aron fak zui hle a chuti rolin Palestinian le Israel in kara in remna tur le Palestinian independent nei na tur malak na asoy lang thungani Prime Minister Benjamin Netanyahu hian West Bank muna Israel mi te ta na in saktur chuti top nilovin cholsan lai lok angin asoy thin Bahrain Foreign Minister Abdul Latif Al Zayani chuan voin hini danglam le chin che tlak tak ani tak zeta beiseina le hun rang ka chak lo in her chua na ani ati September ni sompanga a phi sakot anzia fel na hi indo pui panhi na hun laya America ramin Europe ram then khat sumle paitam takatan puina tura Truman Doctrine anti le Marshall Plan siam na tura President Harry S Truman an cabinet meeting lo nei puina thin White House a ngei khan nei ani UAE le Israel ram te in rem na zia ka thuthung sompanga a tho ho na tur zia fel ni in finance trade aviation, health, agriculture, energy le water ate
ani a Bahrain le Israel in rem na ero kim chang taka zia lan ani lem lo Israel UAE le Bahrain ramte in rem na thu thlung zia hi Joe Biden le House Speaker Nancy Pelosi te point tha ti in an thlopa masi Nancy Pelosi chuan kim chang zo ken hriat ka du ani alo ti ve ni German Foreign Minister Heiko Maas point Israel le Arab ram ni te in rem na chu lo fak hle boka Palestinian le Israel te inkara in rem na kong zon chu lo tling se at huaseni tin Spanish Foreign Minister Aranchi Gonzalez Laya point tha ti in afaka Jordan Foreign Minister Ayman Al-Safat chuan Israel chuan dan lova athil ti na le Palestinian dikna chanvo apal zu sakthin ti to pro se ti in Arab ram dang pani in Israel ram an pompui chu alom puyani Egypt le Jordan ram te hi Arab ram zinga Israel sarkar pompui tu masa te anni Palestinian ho te chuan Arab ram pani UAE le Bahrain ram ten Israel an pompui ve ta chu an tuar thiam lo khop maya in phia ruk na in phatsan na le nung lama chem te in vi thut na ti in an pom theingang lo kha ni a West Bank le Gaza Strip a du lo na entir nan kong lo zo mup mupin Donald Trump le Benjamin Netanyahu le Bahrain lal King Hamad bin Isa Al Khalifa le UAE Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan lim siamin an hala an thalak siamin an bianga Palestinian phei khokra na tilangin Palestinian tetan zalen na ni fam kim atlen ma lo chuan Middle East a rem na le muan na om ngai lovang an lo ti thup mai ni West Bank na Nablus Hebron le Ramallah khuwa ate kong zo hutin an lung oi thei thot lo Ramallah khuwa hi Palestinian Liberation Organization headquarter ani Gaza Strip atangin rocket panin Israel ram chung Asledon le Asdod khuwa an kap ngala mase Israeli an omlo mi pani ero rocket ke thema wangin hliam omni in Damagen David Afom Medic Service chuan atar lang Palestinian pol pani Hamas le Fatah in mil reng lo po in thei to pa Israel do dal turin in rem na thar an siam pha ta a Hamas le Al-Aqsa Martyr Brigade te chuan Palestinian Authority kut ke ber Fatah chu Gaza Strip atangin an lo pe chuak to a an sipai te po an lo man to a Palestinian Hamas pol te hi durum bur mai Israel ne na engti kong zong ma in rem na du lo le Iran le Lebanon le Turkey hoten an mongan hiya sak fo le an thlop tlat an nia Lebanese Hezbollah helte le Iranian Quds Force te chuan Hamas isum le ral thuaman pek baka military training te po an lo pe thin ani tuna ero chuan Hamas le Fatah hote chu isua chungchanga wangin Heroda le Pilata in ngai ho lo in tai reng thin an lo in rem ta ang mai khan Israel do dal turin an lo in rem le ta hani chu Palestinian pakhat Emat Asa Gaza ami chuan Al Jazeera TV nena ni tin main Jerusalem le West Bank te chuan Israeli bulldozers ten kan chena in le lawan nor chia a chuti laya Israel te rem na lo siam pui chu thil za thak top khok ani ti alo hrila Palestinian ho te chuan in phatsan rap thak tak ti in Israel le UAE le Bahrain in rem na chu an du lovani Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chuan Ramallah hmuna mi puipung khom te ma a kan ram min op lui sakna hmuna tanga Israeli nan sipai te an hnu kir huna lo chuan Middle East biala in rem na om tak ngai lovang kan ram lu tu te hi chuak phot ro se ati Hamas pol thupuang tu Sami Abu Zuhri chuan Bahrain le UAE ten rem na an ti hi mel ma te ne na in rem siam na mai chawani Palestinian zalen na fam kim om ma chuan Middle East a boy renganga muan na thleng tak ngai lovang atibok Fatah Party Central Committee how to Jibril Rajob chuan Washington a rem na an ziak hi Arab order tlak chiat zia entir na mayani ti in Arab League te in enfi atang rual turin angen bok Palestine Unified National Command of Popular Resistance chuan Palestinian mi puite chun na sale zuala Israel te dau dal le bei turin mi puyan fui pora September ni sompanga chu lungchiat na ni ti in Black Day an puang hialani khoimuna po puandum chu kot thera te building le in tina zar sup turin thut chu an sia mani
Bahrain rama Eptupol Al-Wefat National Islamic Society chuan Twittera phatsan narap thak Al-Quds hei hi Jerusalem soinania Al-Quds le Palestinian mi puite phiar ruak nani o akbar ropui tinan ziak ku bok Hezbollah helho tupa Hassan Nasrallah chuan Palestinian phatsan na thil ti le trama election chakna tura malak na le Benjamin Netanyahu eiru na sale mi chaklo hlia khu na mayani ati Arab tunga Al-Quds ti chu Jerusalem soinani in Jerusalem khopui chu Judati kutla tanga chan ngei tumin Arab le Muslim ramte chuanan beirenga Israel hotela in kanlal Davida chatuan khopuyani ti in thunun faivek anduinan tum boka Iran phei chuan sangkhat zako som sari pakua a Islamic Revolution an nei nu atangin Israel ram chu khovel ma patanga nuai bautur ti in mipuya fui irenga Jerusalem la faivek turin Middle East rama inzar pharin General Qassam Soleiman chuan Quds Force siamin chungte chuan Lebanon Syria Iraq le Gaza a Israel ram beitura rukin training an pethinani General Soleiman hi US in drone mangin Iraq an kap hlumta ani kha Iran spiritual leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Israel chu cancer angate khinin Palestinian te ti zalen tur annia Israel chu tual thatu le war criminal anni Nobel Sanctuary chu kanti zalen ngei turani ti in Quds Day lomna alo soito a kumsom thumdon Iran na thunei berani awangin Juda nuai ruk chuang ti hlumtu Hitler le Himmler ngai sangin Juda te suat nana an thupui final solution ti chu atui pui hle thinani nam tin ruina no tur Jerusalem chung thu chu rel felina omme zelani ole khir tu ten in lo thlop pui kan be sei tuna kan khir hauta kha city lalrin oma thuziak be chana kanan soyani kan lo me